Nicholas Kinyomuna ni omwe MCA barabangete byongo benyumba cheneto mwaka yonyuma ya kwidira ari omwe MCAs baraba wete mbaru bone nenge banakaira mwangaza kinyendere diritine ndia gikarangwa nendo ari arokumwinga tagitene mandikezo ndeto Maureen Kinya Kirimi nakarani tendina motongeri okienda kumenya nkuruki okonie Kinyomuna kinyome ya siasa na ni ripoti ya diritine ndia etudhuranirayo. Onibeta wa Nicholas Kinywa Muna Josephat baingi no kwe bambeta Kinywa Muna John de Jakwa na nchiari dintora ita wa Angirene era ithura location nkathomera thura primary ntaungania skuru nyingi no ndathomera mwankandira thiria ngeta Abothuguchi Boys ijikene muno ja ABC rira tukwenda mikatha we nonto ne tutetherie na nkathiria form 4 later on ngathithia courses we muthemba I'm a certified public accountant, I'm a certified credit professional na certified financial and investment analyst iwi course ithatu na cio ndono ndija iratu ni ntethagia enyara ite utethi ntethagia bangi nacio. Ujo niwe MCA wa Nyaki East uria rietwa ria were aringire nyomba cia nteto kagita karenga bana kawira mwangaza ari igambene ria kumwingata ndene ya seneti nawe Muna atwika umwe wa akuji. I know the decision of the County Assembly of Meru through 59 members to impeach the governor cannot be termed as what was their own decision at their free will. Ruru ni rugono rwa MCA Ujo ate siasene na kinyako mumenya nkuruki. Muna ni agutariria buria achithirie ari mwandiki wa nteto kagitene kamwe. Mwaka ne jwa 2019 kwe kameme karugorirwe na director ora wale wambeta economism no akimbira we tukuonete kiri analysis ya siasa itukuiga we na sauti itona we na mutojo tethuki mono jomba kwa analyze nteto jomba taura nteto mumiro akerewa so indali doubtful kamera uni ndali tango kikamemene lakini ambira we njugeri no ntatu kwambiria we igweje kote kunganira ogite atia ochietere so later on I find myself there for 3 years ida performere well as a journalist ana bako ibonere mugate ibathomere na tubeja tonyombere na isitoshe ne tumiri nyamiro baramenya mono Kinywa Muna no aragia ate omba kuga ate uramenya Muna kinyani mutumiria kanisene kanisa ira nchiarira ntwire ya East Africa Pentecost imbitari mwenka pastor mo serious mono kenga nkoma seriously ngari na ndiomi nkaromba nkarira no tawe itire mbere metho amurungu menya tia witire ja munene so no kinyamo kaigwa we overwhelmed so kaigwa yani kirundu igi ukujura ukanyia ukamwana mbere murungu so kinyayo ngono talent no ndo kwiba mwe ndomba wita side mo kayo mtu embita pastor so mantu ija maingi abina teacher inditene kinya mono CPA ndalitene mawa ndalitene mirutani aja indalitene mbethinye skuru ire gojita wa Muringo Mbaine ndi secondary school indali one of the pioneer teachers na kuritana nyiku indali passionate mono na kukeja wita itakire accounting professional ukethira alito bako mwibandiki county assembly bangi be county government inya ku MCA tu nawe county assembly Meru Morris Tarangwe wa Kirangondu ali murito kwa inya tha ikethira te kandi siasa ni mbije no ngwate choki na karitana bo thongi mono mathabu ndi mwalimu no roki wanto bakiuga mwalimu wa maths hapa ni wapi na de oigwanto bakiuga mwalimu wa maths umenye iniba kuria hapa ni wapi riri riari igeria ria were ajaire guchwa giti giki kia MCA 2017 ndarombete kura Nyaki East na itanganire tutiwa ko wachindirwe siasa ne tuga itanganire kuronge chianganire but of course kuma 2017 ndagerire go correct mistakes ira ndathithite 2017 no te kanto bandurite baingi kabatambije kwina mtu taije Kinywa Muna no arunga mairambio aragia atia na ndireja ndo mwero na ndireja nchereri lakini kura ira ndonere gitara indonere unchi satisfying na dachira nkoro nekeja kuthwa nkweja nchereri na nkweja nte kumenyekana ndona hii nkeja kwa serious ndomba kuona inge nyinga na oni kwathithikire 2022 ndatuika kana anto bampethia MCA wa Nyaki East.
Muna ni akuririkana ikarika rimwe ari cukuru kagitaga KCP nderia ukiabwarumirite kwao bunene na watigerie anini kinya atacukuru. Ikwari na mutugo jo aciari kurethera na twinto tuthongi muno ria bukuthithia KCPE andu atwika butiuma skuru aciari kabakeja be burethera nyama nguku no ino ntubu ikigerione na igita riu ninka kindana nja bangi bakirethera twinto nontu uri ntiona to kureterwa leta nkethera mse na rugite kamuchere na chocolate rijera nde karugite the best karugite the best bwana karugite the best na yes na igita ri ndirikana with a lot of emotions nontu ni ari thina na ilikuwa shida kubwa sana na ndikuthiria primary murungu na ntethere ndireta hapo thucigo kende kuga na ikwari na mathina muno nya kuthoma secondary actually ndatiria anini muno nta skuru na mtu omba kweja na rogono rubwega imto ja yubu bundi nontu nari mwarimu okwa na kinya tugetha twina mianya siasa imutea muno nontu no mwa warimu bara batumire ndia skuru nontu we ari class teacher na make sure ntirengwa mpana nontu nona there is a bright future in me. Na Murungu netanete nawe ikinya kwa ikinya. Murungu netanagia nani muno mantone nontu ndathirie ndi na balance lakini ndomba kugwata grade ya A-. It was any bwari untu bwari garitikire ndi muno nontu no kuimagine uretete A- nyombe nyaki yani ndurete tigaye nontu ukugwata A- omireta kanja gatiomba inya kumurikwa ikamera menya kethira kire inya kwari na hyper beach ikucia muntu athithe kigire bwega na ndege akeja kumurikirwa kwa we muciari urakeni ntije kethira gwetu kuringitonyeka nontu oni ndataniri kinyomba angite kinyomba ikianene imabira bia gatene ara actually ikyo mzee akite na ndia wakenge oni ndatiwe nyaki na njaje wijite A- it was something very wonderful. Gichokio kiawe kugwata ngabana kawira mbaru iki ndwaira ikweje ndathikaira muno akaribanya kist ninyekeja kuthora bonde teka batenda gavanengwa percentage ira nene nirayenda gavana atikengwe na so ukeja kuthora utongeretie antu lakini ugo ti ubathikira wita opinion ikyo gituma wirwa representation witite kuuga jaraba kuuga na kwari jaraba kwaria aende kuthikira ndigwe nyakist percentage ira nene tikwenda gavana eta no mwanka ndengejukia msimamo ndokungwana na barantongeretie so msimamo jora mbere majo walijwa about my people. Number 2 is principles. Uri menya imbuga ndeje nte muntu urokwirwa ukeja ukambira anda ugatwete u you must explain mbere imbio tuma why niki nontu kwenda tweta this side nontu mbira antu ntio imo no identity so tiomba kumbira atire ankwenda naru ogura morini no mwanko mbere omugore nontu wa 1 2 3 put an explanation kena nani mbere wa bomba ko make an informed decision so nere about principles na siasa neteka to chiariri kuna toteturaku lakini decision irokoro making life especially in political life iwe nega tura kurikana wa miaka na miaka ekeja no keja kutha nurungamirite uma believe you me boga waka nongerete gukinya seneti butumite akarietwa riawe kinya nkuruki seneti nempere exposure na mbuge exposure njega muno siasa ene kiri antu nontu gutina ombitira miru antu bareka kugatura muna nowadays bakambona the other day twari Mombasa twatirima na MCs bau Asenigishu lakini watu keba kuomba point from the ground huyu ndiye alikuwa senate tulikuona nini na twakarabo kando twaria muno twikompeaga siasa cia Asenigishu na cia Meru oetera naja mutindo anontu wondie kwa igaitina arere nyakisi ndya kinya mutindo nkagitira nya ngitaira stage na u corridor ni chienda gwanguo mbetaga koromone ntonya supermarket ira chi town aja ogetoka igwa tu yani mtu etirima na wakwe ringo kumenya kurungi mwe kuru onkethetie supermarket ya mbini anjara bua mbira na ndi nchamba jeje ni otwenda you know nempere good exposure na plus in the history of Meru whenever it will be written utirega atika kinyumune atio mwandika na unio itawa legacy na okue ojo ne muna ate siasene to start with oni ndikaira mono gospel gospel is too inspiring especially rokwenda emotional nourishment spiritual nourishment but outside gospel impendete mono reggae so meaning to Arsenal team moderate inyabo chindete actually Arsenal wezi msikia kelele mingi hakuna tumezoea kushinda na pia kushindwa and I'm passionate about writing impandika on social media when I'm relaxing you can find me primarily in Facebook impandika mono tomanto torande dialogania to the comic to the factual
twethera twi analytical hari ntije kuruga uni uri ntije kuruga uni especially ja chumbe ntije kuthimira nkejo kurugira ngekira chumbe my friend mianti kaira nkionja uri mbona aje kamtu athima metho so nkamiuge tiungaragia mirire mono na nte muntu wa type C nyingi uni ake nkima na nyama ningani ugali and beef iyo inyanka ewa chio 24/7 ndare antikigweje ka ukung'ania bya kunyira ndenda mono kurionga nthigurire chitwa cha Scandinavia, that is Norway, Sweden, Denmark. In the chiombeta we keep mono manto ne jama ngira thirikari ingire mawa ndi murimi panda nda mpempe na tinto tunge twa tukubwira nara wetu impandite kinyamarigo nyethe atia kwendija rakora kiwango kira mpumba kugana ndi kwa full commercial banana farmer indi thitie tuburi tweria na umbani bwawe mwankira thaiji ni munda jumwe jo giaki jo tawajo giaki farm jo twira jo na anto bakenda jo reto institution very soon itwiketie Meru National Polytechnic na nuije polytechnic kana institution ya thirikari ejete nturene ore transform the area. There will be investments in terms of rentals, businesses kibiranto bakwendia pole pole. So kwina mantu jama ingi mono yake jana skuru era kweja na alitoa. I can say that's one of the biggest achievements nonto community ne teaga anto bago pinga maendeleo, so it was a serious fight lakini to amiombere to the public participation na thai everything is okay. Number 2 anto iba menyere tio tongeria borongo uni anto bako imbera o makapisa ora manto jari na ntitonga irio no rongo ire gukenia anto goko bera na anto bako ibetete bakimenya irio that muna weigwa kwira onto buna bureo weigwa kwira buteo alafu presence ndera anto menya kwithirwo ukionekana akiri anto part of leadership. You are investing in the social politics, siasa akete development kinyanto weta baka kuona bakuria biuri bira bokara bakiuragia jari county rally na rangos anto bakaewa a lot of misinformation jara bakwiro ijo rongo ikura thongo mamo no rirango weta bakambona bakambure biuria directly. Migambo yawe ya muthia ni iji kwani ni jambo lipi ilo yeye asilo liweza liseme litaje, kwani ni jambo lipi hilo yeye asilo liweza. Ingo jukia kanya gaka kwendera mukari wonde wa Nyakist, mukari wonde wa Meru na kinyorote wa Meru egita riri gari ya Christmas na mwaka jo mwero jo 2024 kira turomba nthiguru ne ni tharimo na muntu wonde thira gikinyukagie kinya. Maureen Kinya siasene ndo wera njirere ya kina kwa so na yo muntu ndo kajira kage tu ikire mara. Weru TV.